Jisu Kristo ka amyang pa arwaya, kape japa pinu mempe kai pa sansa, nembala komo ngunu menjala selo alo ninti mi bidu. Selo ngunu 2 Kings chapter 4 verse 35 sim kakasa soludo. Elisa turned away and walked back and forth in the room, and then got on the bed and stretched out on him once more. The boy sneezed 7 times and opened his eyes. So ngunu chapter 4 ka verse 18 okla verse 37 je puri dika ko hime konela ane koneka ngunu kani mi pupado. So hime kone dutu empe ay pa sancha la aloloe mo adian ci dolo la setu he kasilio ane abani te empe pinu mehenjen ne dutu he ka ane popet Elisa mi hempatu popet Elisa mi hempala la mo hempe nyi pa donki kone molimbela hachala molu kola la ngeka nga hala yido eke hala lula mom gyolo butu gyolo bankle Elisa heki memi mo rumo jolu bela priar mu bitu priar mu biankle mo ukanwe sala la sila do kun ami pyoko la bari tuku ho pasuk sok langunu kapado pinika mulamane hang kone tarenyi mala ho sika pinika lu kone chimtala la ngo testimony kone lu konando bilo 2011 lo arke meson so ngunu prayer milimbela liankle aloloe miu kone ngunum gyola la nunu prayer mutila masa indune ngekamisi sedoku ke insim o prayer mukatote halo to langunu abankle doktor nasa tampura raun mu betola priar mengako nyempa heda abuda hongo melanja milula so distap ken oke goro pa mubio melanja ao pinem henje bedola musa halaka milomi amian takala la nyimu ke ngunu priar mubikele priar mubitela hongunu Doktor Nas buntipal dabran hang muji mapa ngunu ayenet ke pinim mulaman hang nyimake pinim kamlikne salu tela ngunu linkola doankle tik ngo aye ago dalina kle hekamilo halimom la haragyo tola ayadokuke aga akutote thanks prayer masalu tola ngunu kutare henye mapne tampa ayadoku hala nyibe hakwa bukle heka nyimu barito la duje dukmi ngunu aku ankle doktor nasa tampura dai bilala la arke misoneka common room jaso hum kane miu kapio kuruka adla don ri adi barito la kalda hongunu pine me hempa hempio la wedi melanja hempa goro pa pine thanks biteku ngunu kacin dar kacima ho kalau pine hitampa healing mebune ho melanja ko ka duna ta asuri painyala ri adi kala dai ho pa kalau ka pine ka miracles munim kala la ngunu jije pine ka mulama ne nyije mala ngunu atoka khud ka amilo te kapadu ho seka burst to luko to lado hopa huna pine me henje dune pine ka mulama ne koneta nyimake hopa ngunuka henje mempe kai pa tusa pine ka arwayami pa idupa pine ka yanem pa idupa melanja miselo pine yang kincho pine ka arway do kincho amen.